ka East Khas Hills Local Taxi Welfare Association hapu ka jinyalam General Secretary ba Always John Kharbani ka lai bane kandu yo EM in charge train mentagasi halo ka jingjilai ki driver barjala klam da ka bayat la na ka district council ka bakmut klam apply ka labor license mentagasi iwan bane kandu yo EM in charge ka train buat kumju EM in charge ka labor hangne po district council ba Iwan punya kedua nomor bangi las ya tengku jenge sibun habai dei bat kinegi non tribal selane kinegi mender ki bayo men kamai suk akan negari ke bi jungi ba habai dei iwan ben ketur di konsil ba nomor bangi pej habai dei bagi we ginong bela kum ki dekhar ni ki mender ki apply kata ka labor license ya ta ka work permit rei ngipat ni hal rangi pai khamat habai dei bukan kam nyak kali pat kampat judan kata ban ong ba unu non tribal sene unu dekhar don kata ga labor license te bun sen gi julapi gini dekhar habangi keli kumno me wan bihar me wan kamai sene me yo license rei ngi keli ga labor license ru bun kim don kata ga labor license ba nagaling do se konsel lu kompat judan hiru ban phai khmat habai dei bat kanegi kanega issue ka ba habai dei kam nya kali te nagaling ngi kum keseng hi ngi sngo dei ban ni sudai ban kentu jore ka dus konsil bahkan phai khmat lem habai dei bat kaneka kamnya kali kejungi ban gi kentu ru lada la li te dalile ru igni ginan tribal sini gi mender le mendei ru ban ai kum tagi training license nomor ba beli kene kamnya kali hi damangi hi ki trairi muluk ni la hi bangin trai dalade jadi tang kita hi tisbo kai ka senjam ka pa nakliang ka dus konsil kam simkhia hawi dei ba kane ka labor license na kam ta ki tribals ki pila ong habai dei ba kane lada nagaling dus konsil kam phai khmat la ne kam simkhia habai dei kane banta ta nagaling jungi kam seng hi ngin sa song ban perkhat bangin sa sim hi dakwe ka senjam yo lise ka dei ka ba senjam ka ba kham